I dobar dan, dobri ljudi, Ninja Klikeraš je opet sa vama. U današnjem videu ću vam pokazati top 5 skrivenih alata koje postoje u svakom Windows operativnom sistemu, a za koje vi niste znali. Siguran sam u to da ih niste znali. Prvi alat koji ću vam pokazati zove se Snipping Tools. Sad idemo da ga pretražimo, kucamo. Evo ga, izašao je Snipping Tools. I da vam pokažem kako on radi. Idemo samo na New. I sada recimo hoćemo da isečemo, pa šta ja znam, ajde ovu sliku do ovde. I evo nam je ona izrezana. Znači ovaj alat vam omogućava da vi možete da prosto na jedan vrlo brz i na jedan jednostavan način uzmete print screen bilo koje slike. Ajde recimo otvorit ću i ovu neku sliku. Idemo sad opet na Snipping Tools, idemo na novi projekat i sad krenemo, hajde samo ovu devojku koja leži na ovom drvetu da slikamo. Evo je. I ovu sliku možete sad File, Save As i da stavite, ne znam, da se zove devojka i idemo na Save. I evo, sačuvalo je, to je to. Vrlo prosto, vrlo jednostavno. Drugi alat koji ću vam pokazati zove se Sticky Notes. Idemo isto u pretragu, kucamo Sticky, evo ga, izašao je, znači zove se Sticky Notes, za koju vjerojatno niste znali. I evo ga, stiker je izašao, napisat ćemo hej, aj smanjit ćemo ova slova, hej Niđo, idi sutra u prodavnicu. Pa onda idemo na novi stiker. I ideš preko sutra u banku. I to je čitava poenta, znači samo kao neki podsjetnik sa strane dok nešto drugo radite na vašem računaru, da nešto ne biste zaboravili, samo postavite stiker, ideš preko sutra u banku, hej Niđo idi sutra u prodavnicu i to je to, da ne zaboravite šta želite. Vi možete naravno da pišete ono šta želite da zaboravite, šalim se. Ništa, to sam htio da vam pokažem kako funkcioniše ta fina stvar koja se zove Sticky Notes i naravno možete da proširite ako je tekst duži, naravno ako imate malo duži spisak aktivnosti, stvari koje želite da zapamtite, odnosno za koje želite da se podsjetite. Treći alat koji ću vam pokazati zove se Steps Recorder. Samo da ugasim ovaj. Yes. Znači idemo opet na search, kucamo Steps, evo ga, meni odmah izlazi zato što sam ga ranije koristio, znači zove se Steps Recorder. Kliknemo na njega. Šta ovaj alat vama omogućava? Znači, klikneš ovdje na Start Record i sada imaš neki problem na svom računaru, na primjer, ne znam, neće da ti otvori Google Chrome. I ti sad klikneš 2 puta na Google Chrome i sad tebi on naravno neće da otvori, meni komp radi pa zato mi otvara. Ideš, tražiš, ne znam, hoćeš YouTube, neće da ti otvori YouTube ili tako dalje i sad si ti to snimio i sad želiš da zaustaviš snimanje. Šta sam sad ja uradio s ovim Steps Recorderom? Znači, pokazao je korake koje sam ja koristio na svom računaru da bih nekome ko ume da popravi ovaj moj problem mogu da pokažem šta sam kliktao. Znači, evo vidite, kliknuo sam ovdje, pa sam kliknuo na Chrome i tako. Znači on print screenuje one stvari koje sam ja, ne znam, koristio na svom računaru kako bi ih pokazao nekom majstoru koji ume da popravi moj komp. Eto, to je to u suštini, jako korisna stvar, zove se Steps Recorder. If you don't save, it will be dobro, ok, nema veze, ne treba mi. Cancel. Dobro, znači pokazao sam vam taj Steps Recorder. Četvrta stvar koja ću vam pokazati, a koja je dosta interesantna i koja je dosta zabavna, da tako kažem. Znači idete u search dugme i kucate samo MRT. Idete na MRT, sad kliknite na taj MRT. Dok malo otvori, moramo da sačekamo par trenutaka. Da li želite da pokrenete? Želim da pokrenem.
da vam objasnim pre nego što se ovaj program otvori. Znači, tajno skeniranje svih malvera i svih virusa na vašem računaru. Idete samo na Next, na brzo skeniranje. Evo, skenira da li na mom računaru, znači ja imam ovdje instaliran Avast antivirusni program, on sve cool radi, sve brzo, sve ekstra, ali ovo je neko, da kažem, Windowsovo brzo skeniranje virusa i malvera. Dobro, ja sad nemam potrebe da ovo skeniram zato što mi ovaj Avast antivirusni program dobro funkcioniše, tako da ću da sad cancelujem, ali u suštini kad vam se ovo zeleno polje popuni do kraja, on će vam pokazati da li imate neke virusne, odnosno malverne programe na vašem računaru koja morate da odstranite, odnosno da ih izbrišete. Are you sure do you want to cancel? Da, siguran sam da želim da zaustavim, finish. To je četvrta stvar koju sam želeo da vam pokažem i na kraju peta, po mom mišljenju, najinteresantnija stvar od svih stvari koje sam vam danas pokazao. Za nju koristite tako što pritisnite CTRL, pritisnite u isto vrijeme Alt i pritisnite u isto vrijeme dugme Delete. I otvara vam se jedan ovako prozor koji vas pita da li želite da idete na lock, na switch user, na sign out ili na task manager. I kliknite ovdje na task manager. Isto želim da pokrenem. I da, evo ga, on se otvara. Šta je sad ovo što sam ja otvorio Task Manager? Znači ovako, u ovom trenutku pokazuje za koje sve programe i procentualno koliko se procesor troši i memorija, koliko se memorija i procesor troše na ove programe koji su instalirani na vašem računaru. Znači trenutno se za ovaj F-Recorder koristi 11,7% rada procesora. Memorija mi se koristi 167,9 MB i tako dalje. Znači jako cool stvar da možete da vidite koliko gutaju stvari i programi koje koristite na vašem laptopu, odnosno desktop računaru. Idemo sad na performanse, ovo mi se najviše dopada. Znači ovako, koristi se trenutno 22, odnosno 21% mog procesora. Inače, procesor koji imam na ovom laptopu je Intelova i3. Dobro, u nekom od narednih videa ću pokazati svoju opremu koju koristim za snimanje, odnosno karakteristike mog laptopa itd. Memorija, moj laptop ima 4 GB RAM memorije, evo koristi se trenutno od 3,9 GB RAM memorije, disk C, dobro ovo sad i nisam i siguran šta je, koristi se 1%, Bluetooth nisam konektovan, Wi-Fi, jako cool stvar, evo kako se koristi Wi-Fi u ovom trenutku, piše i uređaj koji koristi Wi-Fi, znači zove se taj moj router Huawei B315A 45A4, ne znam, šalje 0 KB po sekundi, a prima 16 KB po sekundi, 0 KB i tako dalje. Šta imate još od korisnih informacija? Prikazana vam je ovdje IP adres, prikazana vam je jačina signala. Tako da jako korisna i cool stvar. Evo recimo za memoriju. Koristi 3,9 i u realnom vremenu pokazuje, evo recimo za procesor, kako mi radi procesor, ajde idem na refresh ili da pokrenem sad neku, ne znam, neki drugi program pa da vidite taj skok, ne znam, ajde otvorit ću ovaj reader. Trebalo bi sad ovdje da se pokaže kao neki skok da sam malo više opteretio sad procesor. Evo ga, da, evo ide kao taj skok. Zato što sam pokrenuo jedan drugi program koji ću ugasiti jer mi trenutno ne treba. Šta imamo još ovdje od korisnih informacija? Imamo istoriju aplikacije koje ste koristili, isto vrijeme koje ste koristili te aplikacije i tako dalje. Startup, ne znam sad šta je ovo. Isto neki programi. Korisnici. Znači ako na vašem laptopu postoji, odnosno desktop računaru postoji više korisnika, odnosno usera, tipa da ovdje ima još 2, 3, 4, pokazuje vam koliko se procesor i RAM memorija troši na svakom od usera, na svakom od korisnika. Isto cool stvar, evo trenutno koristim 23% procesora, 79% RAM memorije, 1% diska i 0% mreže. Naredna kartica vam pokazuje neke detalje, isto to možete i sami da vidite kad budete otvorili Task Manager, koje sve on mogućnosti vama pokazuje u realnom vremenu i ovdje isto neke servisne informacije. Tako da
Eto, evo ga, to je ovaj skok kada sam koristio ovaj Adobe čitač. Dobro, ništa. Dobri moji ljudi, toliko od mene za danas. Hteo sam ovo na brzinu da vam pokažem. Top 5 nekih skrivenih alata koji postoje na svakom računaru koji koristi Windows operativni sistem. Ja trenutno koristim na mom laptop računaru Windows 8.1 Pro. To bi bilo to od mene za danas. Ako vam se svidio ovaj video, kliknite like. Ako vam se nije svidio ovaj video, kliknite dislike. Ćao, čao, vidimo se, veliki pozdrav.